Malaka Yam Kanas Tinlianka Royce Nikanor online TV. Kajan Guas Mede Yetajan me Jiram Jidit Kajan Shanalama Kajan Shangan Yamano Bijak de Yetajan or Jin could subscribe. Ken Yuaka Kanasin Kokian Tinakajan or Deka Tumnan Tanaski Tum Nuere Dekaneling. A Lerbaling Jan Guasame Banaracha Karaja Pailat Ramadan and Cape Bon Cape Part Nira Wika South Sudan. Take Karach Mishalat. Arajamo ajan barlinga jan guasame chuje peru jeno jin bijan yuaka nasan kokien kia kanasan content naka jeno deka tungne nas deka na ligni chang tende shelat nene charge campus bakel to be party do kia bondu bija garpin mugoro bi South Sudan bija roi karonen be mimaron kina daraw wude jandangra widon wan ajaro jadan balat ke jan guasame goren o bi subscribe ke bijan yuaka nasan kokien ashit kamen shalinga tende Shala de no ram iteka bon ke ram goro be party de beje garpin re wika South Sudan ko berwe karonen be memoron kine dara wi jandangra wi wan shit kamente SPLM ayo SPLM ke soa me SSOA kana bontin kokien shaka jogano deran dera party de ki bonde dera je garpin angot ken president bakel ken kana talk re wika South Sudan chaje ladi nono Chala no to gonna ka pai kel wona ka pai bakel pai kel bana utin tama wona ka pai bakel mu we kan ran party de ki bonda kan ja garpin re we ka South Sudan chaji bingich ke chaji binogo dere road chung ki de je kwany ala kwere we ka South Sudan charo ja ma chajalat kwar ni engineer James Akol Ramala chairperson ka political party council re we ka South Sudan mulu no we te chiran party de chaja gorpin ke ninti chop ko kor widi jandang badak ki pas bakel cha padi de cha je bno ke cha je goro no be kong ka kwar dana ba kwany ka ron kin dangraw widi jandang raw widi ngwan nb cha roje ma cha je ladno padi ne dialten konte brodien garping gor ka jen wo be man be ka tradien ka cha ga kampek mi chop ke jendok widi dich wi kurka ala longa dana cha kam ke longa dana de ke ke je ray pad ni tin kon tin ba garpin mi jiram jidit ke jen channel me goren wo jen bijen wa nas ko ken gor kono ronen be mi moron kin dangra wi jen dangra wi wan den mandan bro laptin den je guj ko en South Sudan ka gwasen be te krik tu wan bro den laptin chit kamen ngai konen wo en kuma spelem ki spelem mayo ken diala particle shi pad ni ro ken kwikor dana ci to koron kin dara wi wal diok jen pade me kelmo ka kante ga policy chit kamen ngai ka jeno changi salpa ke me yadi te jen bare kwara ngoda ba ajara madana buru ka ronen be changchere arbo ke shiliune jen ngode de moyno gwada rada dien dongdera Dr. Yang Machaten ki rada dien misha Dr. Yang Machaten ka kwiko ngai ketin kon lat ka rodi rewe ka South Sudan ke jen gwasme jen kwaje le gorn tema ka jen gwasme chit kamen ngai ka jeno en kirma yadi teka rek metagaja shit ko jen charam shi dong kie teka joy metagaja shit ka do badana shalat ka jen o dong charo de longbo an wo de ra kwar ka ronen be dungo tingo de tin janana kami we ngot kamiteten misal pake ma yadi me jen be pat re kwar manan ba kwain ka ron kina daraw wuri jandang ra widon wan angum beto ka spele mayo be ga kurbe kana tok ke ci kana beto kami ci salpa ke ma yadit chapel ka ci spele mayo cha pass bi salpa ke ma yadit ba kor be to ke cha jabato gor ka jeno ka ron kina dangra wi jandang wi ngwan shimi shit ke me ci to ka Rwanda she de tok ke gwanten ko ken chit ke me ci tok ba ka Uganda ka goste kon meti dictator Amit te kwerka ka gwase dan me logo jeno be pin chit ke men ngai keno en salpa ke ma yadit chala do jen shede ke Moses kwere che chapel ne ka Rwanda dan ci South Sudan che independent che je ka ja karon kina dara wil welka dumno shelok en obe pin cha jona ne rin wan ke jen gwas metem jen kwale goro de part ne dialan kon no go dong de orden chung are wika South Sudan ko de ka South Sudan nang ray mala gor ke jen obe goro dien gar pin atu ka pay kel wona ka payen bakalien me jiram jidit